Jing job da prakul not yaga dadra anaga heavily Andaman and Dew, Haka arpo atrik unailar arja kunreu, has Subroto Park Football Ground New Delhi, kalau pelong yaga MEGHALYA banyurung sundan shaka quarter final. Haka 65th edition of Subroto Cup International Football Tournament arhajar arkunreu. MEGHALYA kayo ban khor khar arpo ni kisau sinyekun, bat kala joblot ru ya baro kijingikun na kapuldi. Haka ni kijingikun. Wandari rani kelayo ban Thep hat-trick. Ki gol ki bakelayo ban Thep kilawan hakemit ke bakhendai san huwei at san hupra. Ya ki san deli ki wei pat ki gol. Layo ban Thep da ke Jennifer martong hakemit ba nreu. Laya hunlang nongrang hakemit ke ba arpeu. Ka sapi bawalang renda tiang hakemit ke ba lai puar. Ka iman dalin hujon hakemit ke ba lai pusan at san hulai. Kani ke diru ke sen ke ba are ka Wandari rani ban yo Thep hat-trick. Hai kani ke lumpung nilai kai football. Kom kalado na kapuldi. MEGHALYA hapo kecing mikmat ki kena ke Little Star Higher Secondary School nombor abentar. Kan pengkre ban mi madan ban yakon ya ke quarter final. Persya ek NZZ Mizoram ke badai kalado na kapulsi. Jing yakon ya ke quarter final hapna kini ki arkan hon. Long haga art play trik unailar arja kunreu. Hat Dr. Ambedkar Stadium New Delhi. Haka por arsteng.